abusuafo ye toa yenkomodie nso me catch us part 2 beba because nsem no bebri ewo ho yentoas ne mo nkomo ogoro woni mi say amanfo frɛ no ogoro because of nedwuma first utini dia Jones Ajiman amenka wo mre bi sini bi bai ne fresh ne je wiye ahun nsem bebre da nkwana nye after je wiye ba ku ba no ye frɛ no Obinim Ebenezer the whole Ghana controversial movie trendy that I see Obinim ni Ebenezer issue makwa obi akoye movie bi am kidnapping ni ade ni na papa we ya betwa movie bi eje wiye eno so ho asem kwa de mabusem ne twai and na your friend Ghana Jesus ne twai e ho asem bebre afedi eja kosi edu tem bi krampo no peace from no Canada peace and love ebe movie na papa na was for directing e just on directing o my papa in directing movie yes a onye ko Panama oguna ni ma sensem bebre awon me ho press conference nya hye da si hu nkonya e kan asam no kwansa na mma papa yi a directing sa movie no ebrebe na mebusem ba wona se opeso no ye mebusem akosi enya wa na me bese me kan sa pa mebusem issue on say ye kasa na me ka say de o accept say o appreciate the wire man no ono na anso tumi de wa wa say oh we me ba because kokuma enu nyina ba bia nka say emu medindi mbone da ma me say wa papa kuma say like ya double on ye wo apostle pra akrobeto ye woni pa no be ho ma they appreciate the wire man no enti they want appreciate no enya wa me yesenka because a lot of radio station busa me na me say oh enye omunim say me na me de me na o me honum but the issue is me busa first time I know about my office cry no ntumi ma in my office no so e wa brusan so into gina form a ono ane num to mu god that me nim say oba me ho na yekoye adwuma bi ma UG Jimura yeah and no baby into from home no na say opeso obey me because wohunim say na mesi eyemedwuma of our car ba office ne from ho ono an ba kan immediate say oboa me boa say obra office for no shuru to sa akoy into na damfo bi na man vim say oh that one ha dwun ukwa de ko into that alone friend Kalipo oh sir other winning Kalipo yeah because then time no anya no aso eke enti obaye no menso me de meka che se ne Nyankopon nam miracle so pija me no me fu obi anim twifom no matter where you are coming from because me nim de onso ba be because me metu ba director me papa fra buje ba kwa na nwa say me metu my be papa ba na metu produce me sin 3 ma nyeska mfre buje ni bo say je support wo de no na me mpesa because me say me momo feel proud Papa Fred Richard Balmet produce movies 3 because na me pese adina me dem ho koshi mu no pese mu se bibi mfa so wum enti me nim de obi anso ba be ye ma me se wa no sha you say the ma me se wa boni din a obi anim no enti nyame obi ba onchen a me feel happy say nipa no directors bebrebe me tun ka se me na me best director ebi mu krimu so mo ye best director but me de nyame adum na de madru ho enti se ne obi ba na wonim ne future uni mechina de besi enti obi ne oba me nchen a me ye ne hai eni bi wonu ma be me ni adwuma me nim be ebia be bosumi me no na bosumi nsa be nipa ne ba me assurance oh enchi bi e kwa koye adwuma se ne be nipa be nya hoto so se se nya nkoye kra na at least how already send di o enti oba e enam ka che ne se kwakuma nu ba e no me ka che kwakuma nu se on start as crew member kwakuma interview bia o ka so no didi actually on a so name I'm catching one status because no no ma usua de who meet stars difference because we actor who say no see actor we na dia and two person actor de actually no you do we don catch kwaku say e ma ne nye bi me bia awurade adom oduru no onu kwa no ka say me pam no okay and you no so buy na kan say ne ne je adwuma no no o me crew member na on fani tinye because we say ahodin ni ho a ripeja ne ma na say me set so na me say crew member nti dia na mo opeja mo be peja generator ho nti wo kakra na wo betuma aye no na mbe de wa na ote ase no aso ani didi mo ana yeko na
me na ye djuma bebre because me catch empire am bochi nyankopon say at least year bia no onam me so no really on lifting nipa baako at least ni be hu say nipa we nso abeka ho nipa we abeka ho na ekọ empire me ba no enti na ye djuma bebre bi me man ye lead role sine be ya awade ado be hu no ebi say me move bi wa eja ne oba one ya dabo eja ne oba tuto one dabo nkwa na do mo to post dabo nkwa na me do mo to ye na we sisa movie me heda ye ma no because say o pese o lift miracle e ma mission dey say o pese o lift ni pa no na de bia o de star e na o support na de bia ne ma ye nsa hu ni ye nti emisu be sua ye oye emfa ye nto ne se ne nka do bi ye yanke beto no but onu na onyankopon da sum so build nipa no mra ye eja ne oba ye sisa no ye lead role living room kokuma nu wom apostle wom just lord o munyina wom o na ye lead role o shara se o man e play leading role se de be hu no ena eja ne oba no na ye jawie ye o na man ye ena me ye series because movie adwuma be call from me name call for nyina tenase ye wo platform ye kasa ase say no so ye kasa ye di movie achi a is about once a year aba ne mat set first now every 3 months be between produce no enti say anye bibia ye call for ne anim be amanfo hu yen enti ye target series eno mo te ase kwaku be te ase be di de be te ase me busem na te ase and me ye say ono na me de ne ye lead a series be oh prof oh yeah oh prof the YouTube ali kura me de short script ne say obi anim say comic omo me comedians no omo ntibrofo especially so you are coming from Kumasi near target say Kumawood ni a omo so ntibrofo na kan say you say prove to say nyom nya na ntibrofo betuma aye brofo no sine be ya nyame boa na say opportunity bi ba opevu way through that you know ana otia ye tia say na start enti wo he ina man ka brofo pa and the brofo no is on point script ni nyina no is there me onkofo a ebe obebuo e wo move no de brofo bebu nyina e wo mo esechi for ya do baby sponsors ma because YouTube for say wa couple sponsors mo Kumasi sponsors ni anso akodi akra nti acho beji hotel tran obe 1 month and sana wonya bia one sponsor ntafi abe bedin nam ka chom say de me medi kura na de betwa at least ne be ya monim no nyame boa na obi na mu no nya advert bi because wani mu ba mo no obi bi advert ma o trending obi ma advert atwa eno mo te ase ye twa fi on the platform asema no kan e kan no platform ni say na say adina ye no say sponsors ma de adin na ye raso ye nya ye enti ma me be say oh any problem amama hu say ni obi a adwene kona madwen say you the people will think for me say I the sponsors ma ska de be di crowd de kutwa enti ye ne yemwa but say sade we abade a wo office say obeto aso atwa no bra office be fa form ka de obeji ne en feeling to sponsor ba yinim so de ka say ne atwa oka say wa ma yinim so wuntwa ampa nipa bibre bai mebusa mama asemo yegusua etwetwe nkomo ha na active betumi subscribe to channel na yaka cho say eba sinimu a eba sini adwumi ma ye wo information ye wo obia because ye adwuma na che interview bia mpese munsa ke bia no mubenya we adwuma we ye obesua ekwan abefa so abayere ho aye adwuma efrim yegusua director etwetwe nkomo wase ofa phone aka na so record to platform say obia opese okoso na ye series o prof no obia buy mebusi ma na say Ghana Jesus today wa etino obia opese otoaso ni ye adwuma atwa series no ombra ba mebusi nkwa na amba that ento enkomodi so ama o friend oh my friend sem ka say because on say yeah I go see menye obia me ma pressure adna ye no me de misika me wo fi ebeye de me me yere babidi ebeye to bring your face up say nyame boa na sponsors ba
nyina ebe say didi ebe say tumi aye adwuma foforo e wo mse sponsor ba me menya mo me ko me na me invest here but me na enya mai na ha me omu yi ade ne ko ndi ebe kan sa no asma me kan omo wa ma and enya dia ha me ko frefe obia individual ase omra se bia me frefe obia man frɛ no dia ase de me yim man frɛ obia because na me pese me hwe omo a they have a good heart ye adwuma na nsi ye adwuma no wa ma ena lucky na baby a yadru no village onum akubu omo ma ya che no nto adwane afi village o so and the normal ayina nkasa no omkwa akohwehwe no ena ono so nya ma so betwa biem nti adru search na wo se kwakum kohwe no ampa kwakuba be kasai kwakuba try be di de omo mu nyina ye twa kwa ani mo a ena no abai obai na oye no say data adile me husu mo yima free mu am say a story ni ye treaty say nyame emfasa amana say otu kwan kwotena buchi say o magana bi ma nti nya ye story ni twa no india for class abeche ade bi ma mutumi say character kra mutumi de obi be sia na kim say Ghana for di kind first a nkomeka say Ghana for de edwuma nye o mu series o mu mutumi de full character different face ebe gina say no afedi no to aso but say wa mahade a minim say onye no so that de asibia no fa chemi ne ento aso so no problem ko me say do be ba ha be yi no so wa bade a yes a to aso first day second day ni etwa o ka chemi say wo kwakoji ade o ba bia ba nti se ebetwa next day no ntumi ma ba obeba ne the next day na so no problem and me said o ye na since onim no ye twa afi ye frɛ na on samba say makeup na ye no the way dressing no on so dey twa ne series on so dey no so twa ne series enti boy ba ko na me frɛ ne say me hia no so that time me wo me busam set ne so e wa akra o se meboa no ntwa ade na me say o se meboa na mu ntwa de obi ono ka kye me say okoje ade na aba na so ye twa nra enne kra ye say twa ampa the same dressing nipa ni picture na ni send the same dressing me pai abo ebi to ne ha e de say anything me na me yi no that time me na me costume me na me show mo ntare omo haircut bibia me na kokuma no mo haircut ni bibia me na metwa omo nyina e chine nshira anya won me de say me kwabra fi say una na ye enti de ye no wonim se no na ama na fa sa dressing because on the comic for no dress needs and wonim se no na ama obia ni age series no afi me ye na so adino kwa me friend bi because we decide say no person be say ade no but me friend bi God being so good me we say bad emano because they make nya empire and boys nya me na me so no register until so be or star emede but even Jesus say obeka no kra me na me catch say me catch say ye we say series we be Jesus today okay but no nye sa concept yo mo fe no you say Jesus send na Jesus e wo previously and I say wo ho say amre yanka say na ibetine nipa atna because say me say yesu de na ye de ne ba ya obane ne ye no atete na tie no de atai but the normal you know say who me boys need me chi no tua consulting fee next na oba emergency say yesu ho ne ya sa no baby because asofo ne bibi evu sa me hu say omo sa na nko be ye enti sa na me ye enti if say obeka no kra sa concept no was there and look at the mini problem because concept nyon kwa odia o dwene no be so odwene enti ada me hu say o she Jesus say no o me frɛ o pa frɛ salenku data no ni me ho no as we try the series our free mo be 4 to 5 months me frɛ salenku so why ade because that concept ya me say me but why ya omo ho kama pa no ma ho nya yi within be 4 days and salenku frɛ me say on do oba na ye
so I dey director say so kasa bebrebe ram say nyabotre ene ne nkasa o say wona na ka boy ni say atade enko ade obetuma to bi da ene de afina Salinko kan say afina wate me mase because edu e bia omu ni say me ne edin to omu ni say bia me ana mapam na free series nim but subaya boy ne ye no obebre pa na me mane nkasa yemwe no because ono e twa ne dia afo no be free nipa ono be free camera be free we but say na oye so wiser de oye no Salinko ye dada ona anya the vision no de aba e na osimunye so enye greediness a ade na onso mwa Salinko na ono nya service na mum build mum fa ne de ne map because series here editing and this movie abeton waju sika wo de ko TV a obi kura na sponsor ne kura se won hwe da afi no okọ hwe tis wonya interested since bi wom na afi wo de fa man kofo ni abegina yi hu free mu a ase wo peso wo se na dwuma no enti me from there me ne nkasai oni hwan nkasai megusem because on the year me and me nim say sa no what decide no de be ye no but me ka che Salinko say se a no na be fa ne sound man no be fa ne cameraman so no na etwa enti e bia na dwen say ska wunya no now it's going to face it so am pass say ska na bia yinya no de etwa ne nkofo ka an interview bebrebe awoye na me di boy bi achi me di director bi achi na friend Jonso Ajiman amanfo abusa me ana me say o Erade adum edin na Erade epija ne ntem ebia yes kwa mecha wa me nchon kese endinya ho na me be kremu mintimi kremu because Nyankopon obo aba no o ba bia odu bi fa and ono in the dialogues me odi kan wa ka che se on de na me bo no heti a on be ma ne ho su aha wa Canada ada o kan me ka che ne se ajawie ne etwa no enyina dwen se na bebrem se agako ne etwa me kan se yono ane awie ne etwa se oyo obi a obusa no be kan kura che ngan se on fa ntu ne hofu se ne star ma eba edu e bia mo mo so a no mo sa akofom no on e lead role ntu on fa no de be on fa bi ntu o se ne be ya Nyankopon ma ne su bia no be hwe se movie no no dey but ade de ye de wo ma ne wo mu ye se ehia fo ma mo so chance ka fo ma because keni ba no iska no hu a wo de ka na e be kire no ana ade de yi onse krasi ni ifre min kan krasi no bi free krokitu mba krokisi ma enche no wanyem na de otin dada na yeso wasoro no enyese onim ne hu protect o wa hwe odin sabetu mema wo area ho nyina kum but no bia na o ti ase obi a wo so yope mema gro ba se ebeduru a ono beda no edin but we via krasi ba no onim se me de matete obi ehu se me na nti okoye okobo so a dim mam so saase me director me nyane ntie bi wo akire on se de Nyankopon de ne stars ndodo na 99 pa enimade enimomu enima kakra tama yeye o prof no na yo stars akase bebre e wo set ni so na kwakumani wo so papa ni mama sewa why ne just lo obia mebusem bedi de ne ade omu nyina wo set ni so date na okofa edin o prof na o prof so ye mebusem di on sa ko si makase na me pese me mama fo hu se omo ye comic ni nyom nya na enti brofo ko kutumi kan ne de kakra but enye papa bia ono aya awe emfa kroboto onka do mfanse wonye comedian but ono no oye comic yi a osre but ne brofo nye ejako lewin enti ye won kofo bebebe a ase wonte brofo ana wa be yibi and me say bia what brofo otumi kan otumi express no sati hausa oti ase ntimi ye say kokwa make the name na wi na kokwa ye obi a omu nyina mfa say omo no ye nyina no ma make name na wi ma me say wa Matilda omu nyina no enti omo no ni problem eni say be say lift obi a one for any lead role because you see when you can profile you have a picture on your eye say
winner ye kan san no maka na ba oti ase ene nipa be e kasai but the vision I have is different from one so the owo nti enu ntema ma me use sa din no and ne brofo na obeka ma area no so onu na that time I was say utiki prof din no yenhwe ade wi say so ewa ha etiwo asese a ohwe saminse salinko ye guy salinko ye nipa also oni ne ewa yi pa time na oti say oni salinko issue aba no ohun ni say won mimi da anyem won mini nipa anyem won ba akokra anyem won ba akokra because say why me bi oti ase and I decided not to voice out because on say I go see de nyame apagya wa dri say ndu wa dwen say nipa do mbenyina ba be say una de mba no ebi esi miracle life mu ma obi o bo miracle din kra ase nye wonim no but nye miracle ke bi anko onyina camera nim kra da oti ase enti eno de me na MPC me and on say me director me script writer me ni bebe me me story afa wo hear story no the twist na no say like ya lucky baby the na ya me ya Salinko oye actor Salinko ye actor and na won hu say sadi we me de ma me busem na waye me de plus na was nka me busem de mano no say what the director and a producer be fine oye wadwuma and this me decide say me nye biem ba we yonko actor and no ko abrochi na say ohu atade no o me harimi na yi na otoy no say wanyi obi adi amo wo ne kase tintin ye pe enti ono na di kan ye na de wo se ne osi your voice kra no ntumi ne say obi aka say wo copy free no wanye greedy wo the amount say ye enti ane na ye umwa no na mum lift ade ne up say YouTube ni ade tintin wo pa ade na wo ne nkasa say ye ade ne full length a series na 30 minutes enti say 5 minutes na me me no person to all ono ka say on tia say dey kan see because mo start here na dey go hono o dey ase me say me Gatuso ye odinachi na Gatuso nso afiri so camp what tia manfo oye meditor wuli oye meditor and I go see one thing they say so free me ho akọ say odaso ho me no ni problem because say nyame etumi apagya medru sa level we a nipa and nipa so apagya because say o ka kwakuma anu enya dia me kwaji kwakuma anu sika bi say wa ya adwuma meji sei bebre ka say no mo contract am say nipa nka say o desire say onye on active me we na contract 10 years contract afi akositi we me na contract 10 years na go say data me dey say acting kra me nye bim by force because on ko action diska no and I say me madune o mitim say o titin kwara no musika na ebe he oda achi dia aho che tumi ba and it say kra adwuma ne call from no and this first no aho che tumi ba but I will not base on me makola sika o nya na me dia ne me hwe me yire ne me masai o ti ase enti eno no de wuli editor everybody had me asate editors cameraman go me sa edit no me studio am edit ni ade enti everybody adum say nipa no wa sua ni ade wi na upon no enti say o ba bia that doesn't mean say they are going to build the camp be no me against who against there and that say obi mamema sa ayiwe na yemfa yenkomogie ni mra wiye ene no abembo ho teach young boys or farmer nebim ni ade a na so hwena the challenges ni so emane pa obonse na bemebu na afi no the year drugs ni ade afutu be na be my young boys ni young girls afi no mo so start ya brabo na enema aye on and off esdan koyi ema akosi afutu anu ema say first of all am brase the bible can be no cre ebi mo wa munye bible ni but ensima bible kan no cre obi on haso be ma so ene normal tina obi obere no hwase be obi apenasem ye woni me bi wono ma ye society ni mo a ade a obi ampe ntu yiwa nim se sa ade no de obeyi bia na wa no o twe ho firi ni pem o ti ase abambu ho
because you can't the ACC and there was a time when I said I didn't know me medjuma me nkɔ fast star preko na me fa ne medjuma obetiti nipa na obedu e bi na be say wonimo so I didn't know me but we the majority no na we few no so omo so appreciate the way no drugs about drugs are me near den pa me fa medjuma ni agro because baby me struggle fire me dey adwuma ne ba e betumi duru ha sei no me fa medjuma ni agro drugs crampon sem ne eba so because me say what the nene on adne ne bas ne adwuma nyame mfa ne kra nsie blinks na de blinks by chef mo gaia ne nya kaka tutu enti e ka se omo an omo ye horror power movie adwuma mu na omo sanim drugs ne ye ne ade a enye omo nyina de beto omo an omo nim ye no ene ade a bebre na o camp na omo enti no ahefo wadaroma interview besa ko pa 3 onye nyipa ketwa obonsem pa nsem ne dos pa 3 dachi bia enye nde ba dachi bia be ko pa 3 ye ba be hwe honom side nso na edi nkomo die ni na be ha enam di mesi edama se mo je bra mo hwe na me hyiram